Aya ni airitu eri aria kuri Dithemba ya mwaka muhetũku wa 2019 marikirie kwirikana ni morite, nao maabitha a borithi marikia kumenya uguo makiambika birigiceni manyitanire na cibũ niguo gutigirira ni mametha. Nimetoka nikiwa class 7. Kana leka class 8. Kabata mimba nikatoka. Nilidanganywa. Nilikuwa bora nikaenda nikaleka. No riu arume eri ni marikitie guikio ngono kuona nio mahikitie ciana ici cirĩ nini, undu uria ni mugaru na watho. Wache hizi tamaduni. Tumekuwa tukikampaign. Hawa watoto watakuwa manufaa, watakuja kuokoa jamii yetu ya Masai. Itakuja kuokoa hata jamii nzima ya airitu aya maramenyekire o ni thutha wa mwarimu munene wa thukuru wa boarding kumenyithia maabitha a borithi o hamwe na cibũ kuria airitu aya mari. One of the parents they have been looking for them for the last 2 weeks. So mmoja alikuja kuelezana mahali msichana mwingine mmoja wako. And then after getting that one, they were not far from one another. Riu arume aya metereire gutwarwo igoti-ini niguo macemanie na watho na makorwo magithomerwo thitango yao. Guku nao airitu aya me moko-ini ma cibũ niguo mamukire urigiti o hamwe na mataro. Gikumathira mohoro kuma Narok na mohoro mukuiko riakwa ni Joe Kariuki wa Wangui.